Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo an naragsak ka, kaasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umay kayon, tagdigos kayo. Ay, Jack kayat ti agdigos. Pangasim. Natangken ti ulo yo. Umay kayon. Ay, anya ka mo manang Amelia. Pasig nga inuungat ti panakisaritam ka ni auntie. Kasano ajak agungat? Makapasuron ti aramid na. Nagtangken ti ulo na. Kat anya nga rod, agkabaw nga rodan. Nakakaasi lang nga rodan ni auntie. Kastapay ti trato yung kankwana. Di ka man, Mary. Kunamla day ta, ta itakalaeng nga umay ditoy. Jack kayat ti agdigos. Sige, in kayo agdigusan auntie. Oray, tanapudot ma ti pagdigos iyo. Kumusta tinapanam, Mary? Ay, saan anasaya at itrato ni Manang Amelia ka ni auntie? Anya? Uwan, uncle, iso ama asya na ka ni auntie. Bye-bye, anda matan. Una yan ti ugali day ta kasinsin mo. Di nala pang panunutan asular ni auntie tinakaipatakdaran ti balayda. Ken may sapay. Kaabay ti balayda, ti balay ni Antiyo. Rumbang ko mga asikaswanda. Ta isudat ti asideg. Oray ko manong kayat ni auntie ti umay laangan iji balay. Ngam di naman kayat. Ala, ano sam nga rod amapan asikaswan ni Antem amasakit. Siya kuma, agam na imimbag no sikan. Tagpada kayo babae. Bayan nyo, uncle, tamanipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan ni auntie. Ilabaak. No kasta ngamin nga umay dito ni Mary, di mon as-asikaswan ni ikit yo. No kasta laeng, Amelia. No ngay ibagada abay-bayak ni ante. Pudno matabaybay am. Kitam ni. Nakaangangot ang tisilid na. Gaputa di mo matpagan ano adalusan. Kaariyak ko nga rod. Mismo nga ikit mo, karik mo. No apay ngamin adi na ki as-asawa ah. Tapno adda kumamat mga sikaso kan kuana no adda anak na. Nakakaasinti lang nga di bakit. Kastapay lati bagam kan kuana. Pudnumat. Saan kumaan nakapimpiman no nakiasawa? Sino ka? Apay nga simbrag ka dito'y silid ko. Di na ka di mailasin, auntie. Siyak ni Mary. Si kagayam ni Mary. Tay, buridak nga anak ni Manang Elma. Uwan, auntie. Siyak nga rod. Ay, pasensya ka, Mary. Tadi ka na ilasin. Nakapsot nga may nandagiti matak. Adda prutas, kan-kanan nga inalak, auntie. Para kada kayo. Mangan kayo pa'y. Kalpasan na. Agdigos kayon ton. Tagsukat kayo, iti kawasyo. Ay, naimbag ka pa, ay, Mary. Nanasaya at kakanyak. Ngam ni kasinsin mo nga, Amelia. Nakauy-uyong kanyak. Alasa na balin, auntie. Tadak mo. Siya kun ti mga sikaso kada kayo. Di kay agsangit akastan. Sino tinagdalos dito'y sila Diyo, ante? Ni Mary. Adain niyag nakan kanan kan prutas. Pinakanak sanak dinigos. Kan linabaan na amin dagiti muron ko, Amelia. Balaagan kayo, ante ah. Di yu ipalubos basta umunaglatan dito'y sila Diyo ni Mary. Anya nga'y tamuyo. Tapay mat, Amelia. Amangan no ti kwartayo lang ang tisipsiputan dayjay a babae. Amo na nga men nga da iduldulin nyo a kwarta dito'y sila Diyo. Anya? Tinasayaat, itadyo lang ang kanyak ti kwartayo. Tasyak ti mangidulin, ante. Ay, saan na mabalin? Amangan no magastusyo. Katiso dayjay tinamnamaak nga usaran nyo inton matayak. No kasta nga rod, bantayan nyo ana imbag ti kwartayo, taamangan kat no takawon da.
Mary! Ay, sa dino ka din ti ayan mo! Mary! Adak lang dito yung auntie. Kup pinagdagitili na ba akawasyo? Kastaya. Malaga road. Kupinam katrobar kan dito silid ko. Wan auntie, mabit lang daytoy. Mary! Ayan mo! Ay na auntie, adak lang ditoy. Apay aya. Saan ka di pa'y analpas? Dita kupinam. Nalpasan auntie. Rumarakon. Oh, agawid akon Umay kay tumanan kitaan kalpasan ti tanlungal daw. Ay, remwar matlang niti silid ko ni Mary. Isang matlagaya makasla diskumpyado kanyak ni auntie. Tapat padaksin na kunkwana, manang Amelia. Anya ngay mo, amangan no ti kwarta ni Auntie Tigapuna, no apay akong di asikaso ka kankwana. Anya? Kakaasyak lang arodan ni auntie. Iso atultulungan ka ang mga sikaso kunkwana. Itasyak pa'y gaya man ti dakas. Oray marigriga taklang. Jak maarami tikas iti pampanunutam. Ha! Di ta ka manlangan! Anya ka matan, Amelia. Di ka kitagyaman, tada ni Mary akasinsin mo at tumulong ka mga sikaso iti ikit yaw. Padpadak sa matan. Madi ati kasta. Apay, may nagipulong kada kayo ni Mary, uncle? Saan? No dikit nanggag ko kadagiti ka arubat ibagbagam kontra ka ni Mary. Sarda nga mo ti kasinsin mo apagat atapan iti dakas. No kastamot lang. Isulangan ti makaam mo ang mga sikaso kini ante. Awanan ti bibiyang ko. Si kantumet nga min. Nuan niya laditan ti bagbagam kontra kini Mary. Lakay. Kinapudno na. Ado kadagiti kalugaran tayo ti mangidaydayaw kini Mary. Gapo ta isu akanayon ti umay ditoy ang mga sikaso iti ikityo. Anya? Samo pala ichis-chismis kadagiti kaaruba. Apay ngay. Imbes asyak nga asawam ti kanunungam. Saan? Tani Mary? Wala! Huston, ang mga nuan niya pa'y titurungan ti saritaan. Panawan ka man langan. Talaga nga awanin ti bibiyang ni Insan Amelia ka ni auntie, uncle. Ala, ano sampay lang ti mga sikaso kani manang sunya ka anakan. Anya ngay nga rod. Talaga akasta ti aramidak at akaasimat ni auntie. Sana balay. Tado dagiti umay mangbisbisita iti ikit yaw. Kahit makitkita da ka, asika akanayon ti mga asikasaw. Jak matkit di singiran iti bannog ko. Gaputa mismo nga ikit ko ni Auntie Sonia, uncle. Ay, day talaw na iti dayawakan ka, kaanakan. Uri na bambanog ka iti trabaho, adalata oras mo kuni Auntie Masonya. Kaya inaawan pa'y napuutak a pinagungtam. Talaga na iduma ka kininsan mo. Amok ngamin abasol ti mangumsi iti kas kadakwada, uncle. Sapay kuma, tagtultuloy day takinaimbag mo, Mary. Naragsak kan to. Kaputam mo makaasyan, nagitisaan ang makabaal. Lakay, adda taong, ingkaman kitaan no asino. Sino ay dayta? Manong Marshall! Manang Amelia! Ni Mary daytoy! Gaya mo kasinsin mo, Mary. Kapay aya. Kimarumanin ti sakit ni Auntie Sonia, manong. Paandaron ko madya-jeep yu. Taitaray tayo ni Auntie ija ospital. Sige nga rod. Mapit lang, tayo nakalan ti tulbak ti lugar. Auntie, pakawanan na kumaiti anyaman ang nagkurkurangak kada kayo iti si bibiyag kayo pa'y. Pagbababawyak ti amin. Gusto daytan, bakit? Umay ka. Agtugawtan. Lakay. Urayan niya pa'y tibagbagam kinyante. Saan na ka namangag? Wala. Gusto daytan. Nagbakbakit gaya mabalasang ni Sonia nga ikit yo, Mary. Owan, padre.
Manungay atawon na bedridden ni Sonia. Ada talo atawon ang tinapalabas. Kat si Kalayan tinangas asikaso kag kuana. Saan ka narigatan? Narigatan nak, padre. Ngam sana bali, taikit ko mat amis mo. Kasrumbang lang akaasyak dagitikas kan kuana. Iso nga inasikaso. Nagasat ka, kabsat Mary. Gaputa iti unag ti talo atawan. Inaramid mo ti pagayatan ti Apo. Padre, Itultuloy mo kumatikas ta agalad mo, kabsat. Tapakaragsakan ti Diyos ti kastangar aramidam. Itata na itabunan ni Auntie Sonia. Amangan no ko na nga damot karbangam abumingay iti solar anapanawan na, Mary. awan ti panggap ko akasta, insan Amelia. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Asyak tinang tedan na iti solar na. Kastamot ti balay. Gapot asyak ti kasla ampun na nga anak. Kukwayo lang ti balay kan solar ni auntie. Di kay agdanag. Agyaman no kasta. Taday tamot ti pudno. Siyak ti imbaga na amangala. Lagagaya madakkel ti papaarabid mo abalay, Mary. Wan uncle, babadi ti kaasi ti Apo, nakaawatak mo iti bendisyon. Talaga na swerte ka nagmulay ti sayuta, Mary. Kanayon ka ang makatsambay ti nangina presyaw. Dahita ti bagyamanak mo't unay. Taoray na pigsa ti todo, wano bagyo. Saan unay ang maapektaran ti diso ang nagmulaan? Mayat mong ti pangusaram iti kwartam, kanakan. Wan, uncle. Naimbag kapay, ngam ni insan mo nga Amelia. Jakman na mo, no, anya mo ti pangusaran na iti kwartana. Inlako na mo ti balay ni Ikit yaw. Anya? Nasakit isa ka ka naipit iti panakat nagtijip nga iman manihok. Bakit? Ay, anyamot daytan ajip. Isumot ti mangtag kadata iti malas. Kanayon ka madisgrasya. Huwag nga rod. Sakbay apatayon na kadayta ajip. Ilako mon. Saan mo siguro akaimaan ti agmaneho iti chip? Anay ko. Nagsakit na talaga. Ala, aguray ta itilugan. Tamapantay di ospital. Uncle, bumuludak man iti kwartayo. Taday di ospital nilakay ko. Ay, unay madaytan. Dujak agri raw. May kalimay da ito yan na panakat nagtijip yaw. Ay, wan nga rod, uncle. Nagrab-grabe tinapasama kita. Ay, dakal nga rod man ang ti magastos yo Naibos nga rodan ti kwartami. Nailako mi pa'y ti balay ni Ikit. Wala, anusan ba ito limagaso? Kaya tala ti maited ka. Ay, agyaman ak, uncle. Tinasaya at mapan ka kaninsan mo, Amirey. Sigurado nga da kwartana day jay. Agyaman ak, insan. Dakkel atulong kada kami daytoy agatad ngayon ted mo. Hindi kagdanag. Bayadan min tumot laeng. Wan, di ka madanagan. Ta saan ka mat nga apuraan nga agbayad? Ay, agyaman ak, insan. Naimbag ka pa'y tagsuswerte ka. Ngamda kami. Saan? Manang Amelia. Mary ading ko. Pakawanan nak. Amok nga ado tinagbasulat ka iti kalabas. Pakawanan nak ko ma. Awan matiga po na dumawat ka kanyak iti pamakawan. Tikit di aramidam. Ikamang mo iti Diyos ti kasasaadyo. Ta isulaang ti man nakabalin. Tano siya? Saan nag-aperpekto? No pa'y kasta. Di ka agdanag. Ta maawatan kayong tulat ta. Manang Amelia. Kablaawan ka, kabsat Mary. Talaga gaya madakkel ka napintas ti impaaramid mo abalay. Ay, nagado pa iti makan ditaw, hindi kang baba eh. Babaan ti kaasi ti Diyos, Padre. Kan, agyaman akmat kata kayo, Padre. Taimay kayo. Awanan yaman na. Rumbag lang ang mabindisyonan ti balay mo, kabsat. Talaga asinobadan na ka ti Apo. Gapu iti kinaanos mo ang nagar-aramid iti pagayatan na. Katsapay lang ko ma.
Tao madupay ti kasken ka. Gaputa dayta ti pakaragsakan ti Diyos. Tinasaya at apanagpuspuso, supapakan ti Diyos iti ad-ado a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang